Chima Awards 2019 ndi nabo mrepa ba Venda ndi nyuari hip hop ichili ya pano Venda ngafano ndi na prefix ngafano ndi na MSK ni remena bana nene ndo sangeyo man nane ndo takala badi ndione man performance yanu yabayi hot ngamanda noba niko set stage noba nichibe mlilo ni thifani ngezosto ndiko fando takala badi man wona platform hii man ndo thoma ndi perform watu betu afoma so ndo perform dzitaveni ngompesa so mara ye ndiko fando takala blind ndiko takala na prefix o winner best hip hop ya rekobona mtu ene abori offer chipuga cha album of the year ndizo nimsi no ndia best hip hop ne yeah. Niko thifani ngezosto ndiko fando takala blind fando takala ndiko fando kuliseya ziko tosumbedzo uri vo blind anga vokuvonala kusabona ndiyavona kwamba vo blind yokona zvikomba minika inezosto no zvikomba uri ndi big brand yanga ndikhulwane blind mazona so ziko twamba uri vathu vakokona recognize talent yanga na mishumo yanga so it's important kanne uri vathu vakokona recognize Venda panda kena award kawabone zori wona zwithu zwavhuḓi nga nḓila ḓe ndi ene prefix murapa hip hop artist ya pano Venda 30,000 yoto lent yo ita mini yoto snake ufi Chris spenda guy na musi no riko ila ntuni abe ndiga bandawo aba ya riko ila corona ikolo koronti ilwe zwavhuḓi prefix riko ishumela ko ila yo thena maniganga na musirichila na musirichinwa yirisele mbilu budenga are na chipinga cho sela mbilu budenga riko ishumela azona tebza no I'm joking but I'm so happy uri ndo win award noni kutakala uri vathu vakokona recognize talent yanga zwi important uri vathu vakona value vondeme as artist zinza kushuma so ndikofa ndo takala badi man this one is for my mother everything ikoka kamyanga beba ngaluza so ndiko dedicatela award yothe na chimwe chinja bora chikodanayo kamyanga ndizobde ngamandari kuli ba prefix